Dobro jutro i dobrodošli u moj dan. Danas slavim rođendan i od jutra idete sa mnom. Sad je 9:15, sinoć sam bio na nekom rođendanu. Zaspao oko 1 i zbog toga izgledam ovako 2, a meni je 30 godina i ne mogu više biti do kasno budan. Idem prat zube, umit se i moram ići po tortu, moram ići preuzeti ključ od prostora gdje ću slaviti rođendan, tako da danas mi je previše pun dan i mislim da ništa neću stići, a kao probat ćemo. Prvo mi je ispala leđa i ne pojma di je, a ja taki čoravnju nemaš. Našao sam je. Katastrofa. Ok, ljudi, u autu sam, krenuo sam. Ja sam jučer kupio cugu za rođendan i to mi je ostalo u drugom autu, međutim, ne mogu naći ključ od drugog auta. I kao idem ja sad samo podići tortu i idem samo preuzeti ključeve od prostora gdje ću imati rođendan. Mislio sam to sad sve napraviti, ali dobro. Znači, moj dan je danas kaotičan. Nema šanse da ja danas sve stignem. Pazite ovo, 10 sati je. Ja sam kao danas sam sebi obećao da ću ja sebi napraviti sam neki kolač. Nema šanse da ga napravim. Mislim, tortu sam svakako naručio. Torta je savršena. Ja još moram biti u cvičarnicu, pokupiti, kao ja sam pripremio rođendan, ali ja nemam dekoraciju za svoj rođendan. Znači, ja sam jučer bio na jednom rođendanu i pripremio dekoraciju njemu i njoj. Super sam im složio sve, ali moj rođendan je danas, ja za svoj rođendan nemam apsolutno ništa. Tako da, evo, iskreno pojma, nemam šta ću imati na stolovima. Mislim, svakako sam htio neke aranžmane, malo ljepše, obzirom da mi je veliki 30. Ali ništa od toga, zato što ni to još nemam vremena napraviti. Tako da, ljudi moji, idemo po tortu i idemo u prostor, pa se vidimo ne znam kada, ali kao sigurno ćete biti sa mnom. Znači, ja izgledam natečeno, ali kao sad sam se probudio. Uglavnom, vidimo se, pa. Inače, što se tiče mog rođendana, na mom rođendanu će biti onako ljudi s kojima sam ja dobar, s kojima se družim. Uglavnom su to moji prijatelji. Ja sam upravo shvatio da ja idem na krivu adresu, zato što... Ne, ja nisam normalan. Ja sam skrenio u tu ulicu, ali sam shvatio da ja idem na krivu adresu zato što ovdje idem po neke druge stvari koje uopće nemaju veze sa tortom. A kud ja trebam ići? Znači, ne mogu, moram se sad tu negdje ukrenut. Znači, ja ne znam kud ja trebam ići. Ne, ja se moram sad tu krenuti zato što ja pojma nemam gdje ja sad moram ići. U ovu ulicu skrećem kad idem za cvjećarnicu po neke druge stvari. Ja sam skrenio u krivu ulicu, ljudi moji. Bože dragi, pa zar nije ovdje? Opa, oprosti. Staću sa strane, zato što... Jao, je li ova ulica? Ne, ja nisam normalan, znači... Ok, idemo vamo, čekaj. Opa, malo smo se zaljuljali. Ivana Mažuranica. Ja mislim da je ta. Tu sam. Idemo po torte, ajmo. Ekips, pokupio sam tortu. Torta je topova, baš onako kako sam htio. Ništa nije onako uređena, previše svega, ne. Totalno je jednostavna, a opet ima neku simboliku. Snimit ću vam tortu, uglavnom. Javite se ženi, ima super torta, jako je povoljna. Tipa, ja sam ovu svoju tortu platio 55 eura, ja mislim. Ili 65. A torta je, pazite ljudi, ogromna. Snimim je kad dođem u prostor.
na Facebooku se zove Kić Slatkog, ostavit ću vam link njen u opisu, još ću u videu ovdje napisat kako se žena zove i to je to, vidimo se. Ok ljudi, tortu smo ostavili, sad idemo u cvijećarne, su poneko cvijeće meni za dekoraciju, čisto malo da imam zato što sam zaboravio napraviti ono što sam htio, a i nemam vremena. Idem sad ljudi još u prostor, promašio sam ulicu. Ok ljudi, samo ću vam malo pokazati gdje sam. Uglavnom prostor je top topova, pokazat ću vam i ovdje malo. Ovako iz daljine. Uglavnom, to izgleda ovako. Samo još ovdje ide cvijeće i još neke stvari, tako da ljudi, prostor je savršen. Vidimo se. Napravio sam jedan dio dekoracije, stavio sam ove balone tu i stavio sam balone tamo. Bio je veliki broj 30, pokazat ću vam i to. 30 koji je trebao doći na ovaj stup i na ovaj trebala doći 0. Međutim, kad sam puhao mi je puko i onda smo napravili drugu soluziju, to je onda sam vamo stavio heli balone tamo, heli balone i sad ću još napiriti nekoliko heli balona za tamo i to će u pravilu biti, to nema puno, snimit ću vam još tortu, kompletan prostor kad se sve završi, pa se vidimo. Ekips, došli smo, sve sam pripremio, ništa nemam sreće s ničim, pukli su mi baloni, to jest pukao mi je broj 30, to jest pukla mi je 0, tako da sad tu imam samo ovo i ovo. Onda sljedeći cirkus koji se dešava je da mi je pukla broj 0, očito nemam sreće s ovim nulama, pukla mi je 0 na svijeći, tako da nemam ni svijeću. Uglavnom, da. U svojoj cvijećarnici. Ljudi, počeli smo, otprilike su došli i dolaze još uvijek. Ćao. Stol je postavljen. Torte su tu, kolači su tu. Treba doći još hrana koja ide iza tamo. I to je to. Sad ću vam snimiti prostor otprilike da vidite kako izgleda. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead.